ndi muri metero hafi 30 turutse ku mpaka muto cyangwa se petite barrière hano mu karere ka Rubavu. By'umwihariko rero abantu urujya n'uruza, abantu barakomeje, ariko kandi haracyumvikana urusaku rw'amasasu aho M23 ikomeje guhangana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abandi cyangwa se indi mitwe nyeshyamba igenda yiyunga kuri FARDC mu gukomeza guhangana M23. Ndetse bidasubirwaho umujyi wa Goma wamaze gufatwa na M23. Rero by'umwihariko hakomeje kwibaza byinshi, biragenda bite aho ari abaturage bakomeje kugenda, bamwe bati bagenda babicamo birukanka kubera gutinya urusaku rw'amasasu kuko bitari binamenyerewe, ariko kandi bakavuga ko biringiye umutekano w'ingabo z'u Rwanda. N'ubu bimwumva na amasasu akomeje kuvugira hakurya by'umwihariko mu gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bije bikurikira urupfu rw'abajenerali yaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko General Peter Chirimwami bitaga Nkuba yishwe na M23, nyuma hakicwa umukuru wa FDLR General Omega, ndetse by'umwihariko n'abandi bose mu rwego rwo gukomeza guhangana na FARDC, aho M23 ivuga ko ari itazigera ihangana na rimwe ko abaturage bakomeza kubaho babayeho nabi ndetse banahohoterwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nkuko mubyumva urusaku rw'amasasu akomeje kumvikana avugira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abaturage baragenda baca bamwe biruka kubera kubitinya, ariko bavuga ko ku rundi ruhande bizeye umutekano ndetse biringiye ko hagize n'ikiba biringiye umutekano uhari kubera ingabo z'u Rwanda zizewe. Rero ibi kandi ikindi twavuga nuko bibaye Goma ifashwe nyuma ko hari hamaze gutangwa amasaha agera kuri 48 kuba byose byamaze kurangira. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibe n'umukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko by'umwihariko bagomba kuba bamaze kurambika intwaro hasi. Rero bikimara kuba bakomeza kwinangira, none bikaba bimaze kurangira umujyi wa Goma umaze gufatwa nayo mu 23. Rero turakomeza kugenda tubabera by'umwihariko ku makuru yandi mashya akomeza kugenda amenyekana, ndetse by'umwihariko mushishikaza gumana kuri Zoom TV 24. Amakuru yose y'ingenzi murakomeza kugenda muyabona. Rero ubu bamwe hari urumva urujya n'uruza, bamwe hari abafunze wenda kubera ikibazo cyo kugira ubwoba, ariko kandi abandi bavuga ko imirimo irakomeza ndetse nakomeje kuko biringiye umutekano w'ingabo z'u Rwanda. Yayo nguko rero nibyo bikomeje kugarukwaho, ariko kandi ku rundi ruhande twabona kwabwira ko umukuru wa East Africa William Ruto yamaze gutangaza ko hagomba ndetse ko kwiye guhita hakurikiraho inama yihutirwa gitaraganya kugira ngo habe harebwa igikwiye gukorwa kugira ngo by'umwihariko nk'igisubizo kuri intambara ikomeje gushyamiranya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'indi mitwe ikomeje kugenda iyungaho. Ikindi na sorezo rero muri aka kanya nuko babwira ko ari ukomeza kuba hafi hano kugira ngo amakuru yose agezweho turakomeza kugenda muyabona umunota kuwundi. Ibihe byiza biri turakomeza kugenda dutemberana uko umutekano urakomeza kugenda umeze ukura ikomeza kugenda ukazwa mu buryo bumwe.